Ćao, u današnjem tutorijalu pokazat ću vam kako da isečete deo pesme ili da skratite pesmu. To ćemo raditi preko ovog programa, link ću vam ostaviti u deskripciji, a program se zove MP3 Direct Cut. Skinete taj program, instalirate ga normalno i kada uđete u njega to otprilike izgleda ovako. Nađete pesmu, na primjer, evo ja ću ovu naći, izabrao sam ovu, čisto vam pokažem i jednostavno prevučete na njega i pustite. Ovdje vam nešto izbaci, to samo kliknete OK i sada puštate pesmu, znači ona kreće, na primjer, odavde ima nekih 4-5 sekundi, kako se zove, ovog praznog prostora pre pesme. Lepo namestite ovdje gdje hoćete i klikom na ovo ovdje dugme ste jednostavno odstranili ovaj ovdje prazan prostor. Znači premotate nazad skroz i pustite opet pesmu. Znači tu se završava. I klikom na ovo ovdje dugme završite isecanje. Sada ćemo sačuvati isečak. Save, znači idete file pa save selection i desktop. Ovdje je važno da stavite ne mora ovdje ništa se staviti u stvari. Napišete samo, stavite kako se zove inače ta pesma ili kako ćete vi da je nazovete i samo save. Pošto ima ovdje već ta pesma, ja ću opet da je prekopiram. Yes, gotovo. Samo sekunde nađemo. Evo ovdje. Kada uključimo, vidimo da je to ta pesma koju smo mi isekli. Hvala vam na pažnji, nadam se da vam je se svidio video, klip i lajkujte, šerujte i naravno subscribeujte kanal. Hvala na pažnji, doviđenja.